नमस्कार जय जगन्नाथ मालिके मु सुमंत चलते देखा मोर आउटे सुंदर नुआ वीडियो जो मैंने मो चैनल मालिके नुआ है आसी निश्चय चैनल टाक गोटे फटाफट सब्सक्राइब कर दिंतु। चलतु आज देखा भार्गवी नदी केते सारा भाई खाड़ी बनिसी रे बड़ बड़ माछ धरुंच। चलतु आज वीडियोटा निश्चय लास्ट पर्यंत देखा। और चलतु मु आज आपण देखेबी भाई 20 ରୁ 30 जन भाई खाड़ी बनिसी माछ धरुंच। भाई देखिले आपण विश्वास करिवनी जे खाड़ी बनिसी एडे एडे माछ भाई धरुंच भाई माने। चलतु वीडियोटा निश्चय लास्ट पर्यंत देखा। आ भाई ये आमर कांडियार भ्यूटा पूरा अलग प्रकार मालिके। आ चलतु आमे एबे नई कूल को जिबा। मालिके ये हूँ आमर नई। आ चलो आमे नई तलू मालिके जिबा। आ केते सारा माछ भाई माने सब धरी। आउ भाई एठी आमर ठिया होइछंती। एठी जणे आमर छोटू पकोउची। आउ एठी आमर भाई माने केते सारा भाई अछंती। आउ भाई केजा धइलणी। आ भाई कहते किछि धरनाती कहीं। और भाई भ्यूटा पूरा अलगा प्रकार आसी भाई मस्त आसी भ्यू। आउ ये आमर भाई एठी रोही चरी करुछंती। रोही बनिसी पकेइबे। केते सारा भाई आनीति केते कौन जिनस भाई एठी बोतल बनिसी पड़ी। आ केते सारा रोही माछ चरई आनिछंती आ मिसेकी पकाउछंती। ये रोही बनिसी पकेइबे। रोही जो बड़ बड़ 4 किलिया 5 किलिया रोही माछ सेही माछ खाइबे ये चरई रे। आ भाई आमर एठी चरई तैयारी करुछंती से पकेइबे। एबे आसिले भाई आमर आउ एपटे आमर किछि भाई पकाउछंती। चलो जिया तांको पाखु भाई आमर केते सारा माछ धरिछंती देखिबा। आउ चलतु एपटू आमर जिबा। केते सारा भाई देख 1 2 3 सेपट जन अच्छा 4। आउ भाई आमर किछि धरन न केतोळु भाई माने आसिलानी भाई किछि धरनांती। आउ भाई नई पानी पूरा कमी जाइछि। आउ भाई केते भाई हुइल बनिसी आनिछंती भाई देख 1 2 3 4टा हुइल बनिसी भाई माने आनिछंती। किंतु भाई किछि माछ धरनांती। भाई बहुत पानी एठी बहुत खाल मिनिमम 15 ରୁ 20 फुट पानी। केते सारा भाई एठी देखुछ तो आपण देखि पाते केते सारा भाई खाड़ी बनिसी पकाउछंती। छोटू केजा धइलु किछि नहीं भाई आमर पूरा व्यस्त रोही चरई बनइबारे। भाई ताले आज रोही धरिबो आ पकोन आ केतोळु पकेइबा। भाई किछि धरना भाई देख आमर केठी केंती काठ ऊपर भाई बसिछंती 3 जण। भाई देख पूरा गांधीजंकर 3 माकड़। भाई गछटा भाई भांगी जाइथिला गछ सब किछि नाही किंतु ता मूलटा एबे भी पड़ी। भाई भ्यूटा किंतु आज मन किणी नहीं गला। भाई पूरा देखुछ तो पूरा कोलिया खरा सेपट साइड रे पड़ुची। आ भ्यूटा पूरा अलगा प्रकार लगुच। आ पानी रो जो लहड़ीटा मारुची ओह कहीं कहूच खाली पाखरे डीएसएलआर कैमेरा था कौन करी थांती नहीं मालिके पूरा जलुची पूरा भ्यूटा। आ भाई माने हम कौन सब धरिच माछ किछि नहीं। भाई पूरा काठ ऊपर पूरा घर भाया पूरा पीढ़ा। तुम तो घर आ पीढ़ा दरकार नहीं ये सदा आसी बस। भाई केते सारा चूना माछ भाई देखुछ तो भाई देख ये साइट रे से बनिस पकाउछन तांको साइट रे केते सारा चूना माछ भाई देख बुझर मारी होछन। भाई देख काठ साइट रे किने बुलुछंती मुंडो खराब।
ଦେଖୁଛ ତ ମାଲିକେ ପୁରା ଚୁନା ମାଛ ପୁରା ଅଲଗା ପ୍ରକାର। ଆଉ ଲୋକା ହେଇ କେହି ଯା ଧଇଲଣି ଭାଇରେ ଧାଇଲା ଭାଇରେ ଭାଇରେ ଧରିଛି ଭାଇ ଧରିଛି ରେ। ହଁ ଭାଇ କେଡ ବଡ଼ ହେଇଛି ରେ। ଓଃ ଆଇଛି ଆଇଛି ଆଇଛି। ଆଉ କ'ଣ ଧରୁନ ତମେ ତ ଭଲ ଧରୁଛ ଆଉ ଧରୁନ କ'ଣ? ଆଉ ତମ ତ ହେଇଗଲା ଆଜି ଆଉ ରଜ ପୁରା ତମର ଆଉ। ଭାଇ ଆଣୁନ ହରି ପଳେଇବ ପରା। ଦେଖୁନ ସେ ଲୋକ କେମିତି ପାଣିରେ ଖେଳଉଛନ୍ତି। ଆରେ ଭାଇ ନେଇ ଆସ। ଆରେ ମାଲିକେ ଆଣ ଆଣ ଶୀଘ୍ର ଆଣ ମାଲିକେ ଆଣ। ଆରେ ମାଲିକେ ଉଠି ପାରୁନ ନା କ'ଣ? ପିଢ଼ା ତ ମାଲିକେ କରିଦେଇଛ ଆଉ ଉଠିବା ପାଇଁ। ମାଛଟାକୁ ପାଣି ଭିତରୁ ଉଠଉନାହାନ୍ତି ଉପରକୁ, ଖାଲି ଖଟ ଖଟ କରୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଛ ଆମର ଆସିଗଲା ମାଲିକେ ଉପରକୁ। ଭାଇ ଆମର ନେଇକି ପୁରା ଉପରକୁ ପଳେଇ ଆସିଲେ। ଭାଇ ଦେଖୁଛ ତ 500 ଗ୍ରାମ ପରେ ହେବ। ଆଉ ଭାଇ ତମର ଆଜି ହେଇଗଲା ଆଉ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ହଁ ହଁ ପୁରା କ୍ୟାମେରାକୁ ପୁରା ଚାହିଁନ୍ତି ପୁରା। ଆଉ ତମେ କ'ଣ କହୁଛ? ଧରିନଥିଲ ତମେ ତ ବଢ଼ିଆ ଧରୁଛ। ହଁ ଟିକେ ଦେଖେଇଦେଲ, କ୍ୟାମେରାକୁ ଟିକେ ଦେଖେଇଦେଲ। ହଁ ଭାଇ ଜାଣିନ୍ତି ପୁରା ଆଉ ଭାଇ ପୁରା ବ୍ୟାଗକୁ ନେଇ ମାଛଟାକୁ ପୁରା ରଖିଦେବେ। ବାଗେଇକି ରଖ ନହେଲେ ପଳେଇବ। ଓହୋ ହୋ ହଁ ଗୋଡ଼େ ଭଲ। ଆଉ ଲୋକ ବାବୁ କିଛି ଧରିନ? ତମେ ତ କିଣି ନେଇଯାଇଛ ନଈକି ପୁରା ଆଉ। ତମେ ଯଦି ମାଛ ନ ଧରିବ ଆଉ କିଏ ଧରିବ? ଇଏ ବାବୁ ଅଧା କିଣିଛନ୍ତି। ବଚନ ବାବୁ ଅଧା କିଣିଛନ୍ତି ଆଉ ଲୋକା ବାବୁ ଆମର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କିଣି ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ସିଏ ତ ସବୁଦିନ ରେଗୁଲାର ପାର୍ଟି ଆମର ଲୋକା ବାବୁ। ଆଉ ଇଏ ବାବୁ ଆମର କେବେ କେବେ ଆସନ୍ତି, ଆଉ ଆଜି ଆସିଛନ୍ତି। ଲୋକା ବାବୁ ପୁରା ଆମର ରେଗୁଲାର। ଆଉ କିଛି ଭାଇ ବି ଆମର ଦେଖ ଇଏ ତାଙ୍କର ସେ ଜାଗାଟାକୁ କେମିତି ପୁରା ବସିକି କେଉଁ ଭଳିଆ କରିଛନ୍ତି ଯେ ପୁରା ପିଢ଼ା କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଭାଇ ଭିୟୁଟା ଏପଟେ ଦେଖ ପୁରା ଅଲଗା ପ୍ରକାର। ମାଲିକେ କ'ଣ ଲାଗୁଛି ଦେଖିଲ? ପୁରା ଦୁବାଇ ଷ୍ଟାଇଲରେ ପୁରା ଲାଗୁଛି। ପ୍ରତିକି ଆକାଶ ପୁରା ଦୁବାଇ। ପୁରା ସିନେରୀ। କେହି କହିବେନି ଯେ ଏଇଟା ଆକାଶରେ ପୁରା ନ୍ୟାଚୁରାଲ ପୁରା ସିନେରୀ ଯିଏ କହିବ। ଭାଇ ପୁରା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଯେଉଁ ତା ସାଙ୍ଗକୁ ଯେଉଁ ପବନଟା ଦେଉଛି ନା, ଯେଉଁ ଲହଡ଼ି ହେଉଛି, ଆହୁରି ତାକୁ ପୁରା ଜାଳି ଦେଉଛି। ଆଉ ଲୋକ ବାବୁ ଆଜି ପୁରା କେମିତି ଫେଲ୍ ମାରିଗଲ ତମେ? ତମେ ତ ଫେଲ୍ ମାରିବା କଥା ନୁହଁ। ତମେ ଆଜି କେମିତି ସବୁ ଫେଲ୍ ମାରିଗଲ? ତମେ ତ ଯାହା ବି ହେଲେ ଧରିବା କଥା। ତମେ ଆଜି ଫେଲ୍ ମାରିଗଲ। ହଉ ହଉ ଧରିବ ଆଉ, ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି। ମାଲିକେ ମାଛ ଧରିବାଟା ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ନିଶା। କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପିଲାବେଳେ ସ୍କୁଲ ଯାଇଥାଏ ନା, ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ହେଲା ମାନେ ଭାଇ ହାତରେ ଖାଡ଼ି ଧରିକି ଆସି ନଈରେ, ସେ ଭାତ ହଉ ବା ଜିଆନାଳ ହଉ, ଭାଇ ଖାଇବିନି ସେମିତି ଭାଇ ଖାଡ଼ି ନେଇକି ଆସିକି ନଈରେ କେମିତି ମାଛ ଧରିବି। ଏତେ ମାଛ ନିଶା ଏତେ ଭାଇ। ମାଲିକେ ଆପଣ କେବେ ବି ଯଦି ଟ୍ରାଏ କରିବ ନା, ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯଦି ଗୋଟେ ଆପଣ ବଡ଼ ମାଛ ଧରି ପକେଇଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି ନିଶା ହେଇଯିବ, ମାଛ ନିଶା। ଆପଣ କହିବେ ଭାଇ ଚାଲୁନ ଟିକେ ବନିଶୀ ମାଛ ଧରିବାକୁ ଯିବା। ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି ସେ ନିଶା, ଗୋଟେ ମାଛ ନିଶା ଏମିତି ଯେମିତି ଆମର କିଛି ଭାଇକି ଘାରିଛି ନିଶା ଭାଇ, ସେଇଭଳିଆ ମାଛ ନିଶା, ପ୍ରେମ ନିଶା, ନାରୀ ସେଇଭଳିଆ ଭାଇ। ଜମା ଏ ନିଶାରେ ପଡ଼ିବନି।
ନହେଲେ ବର୍ବାଦ ହେଇଯିବ। ମାଲିକେ ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ନିହାତି ଭାବେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଗୋଟେ ଫଟାଫଟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏମିତି ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଭିଡ଼ିଓ ନେଇ ଆସିବି। ଭିଡ଼ିଓଟା କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟରେ ନିହାତି ଭାବେ ଜଣାନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।